ngusuze wowe uba wahisemo gukurikira Umurage Online TV ukubizi. Uyu ni wa mwanya rero tuba tugiye kongera kureba amwe mu makuru abari haravugwa mu binyamakuru bya hano mu Rwanda. Nta kindi rero kiri kuvugwa uretse Tour du Rwanda, amagare ariko ari gusiganwa muri iki gihugu cyose agenda azenguruka urw'imisozi igihumbi. Tour du Rwanda rero irakomeje, aho kuri uyu munsi bavaga rusizi berekeza rubavu. Rero aka gace kakane kakaba karangiye Tesfazio Nathanael ari we wegukanye aka gace ka kane. Ku ntera birometero 206 na metero 300 abasiganwa 74 bagomba gukora bava i Rusizi bajya i Rubavu. Umunya Eritrea Tesfazio Nathanael niwe wegukanye aka gace. Ketmain aba uwa kabiri, umunyarwanda Mushyira Moise aza ku mwanya wa gatatu. Sambiri zuzuye nibwo abakinnyi 74 bari bahagurutse mu karere ka Rusizi, nyuma yaho kugeza ubu abakinnyi 6 bamaze kuva mu isiganwa. Ahangaha kandi muri abakinnyi 6 bamaze kuvamo hakaba harimo Eyob Mekel, umukinnyi w'umuhanga cyane ariko nawe akaba yamaze gusezera mu irushanwa. Nyuma yo gusohoka mu mujyi wa Rusizi bageze Eshagasha, abakinnyi 5 barimo Byukusenge Patrick bagerageje gutoroka abandi ndetse banashyiramo amasegonda 28, ariko nyuma bahita bashyikirwa n'igikundi. Bageze iruharambuga, abandi bakinnyi 7 baje kugerageza gutoroka barimo umunyarwanda umwe gusa ariwe Gahemba murumuna wa Haleluya Joseph. Abakinnyi bagiye kugera inyamasheke bayobowe isiganwa ni 19 bahise batoroka banakinira abandi. Aba bayoboye isiganwa ibirometero byinshi ndetse bagira naho basiga abandi minota 10 n'amasegonda 45 bakimara kurenga imushubati muri Rutsiro. Ubwo batangiraga kuzamuka Kongo Nil, bamwe mu bakinnyi bo muri 19 b'imbere baje gusigara. Imbere hasigara Over, Boyarzum, Lavanel, Haleluya, Mugisha Moise, Men, Sheten, Kuruga, Debesey, Bulu, Tevza ndetse na Kipkeboy. Mbere gato yo kurangiza Kongo Nil, Manizabayo Eric yahise atoroka abandi agenda wenyine abasiga amasegonda 40, gusa nyuma gato abimbere bahise bongera baramushyikira. Manizabayo yongeye kugerageza gucika, ariko abanya Eritrea Tesfazio na Debesey baramugarura. Ari nako byagenze kuri Mugisha Moise, nawe wabigerageje bagahita bamugarura mbere yo kugera ku ishyamba rya Gishwati. Mugisha Moise ntiyacitse intege, yakomeje aragenda aza gukurikirwa na Debesey, gusa bakomeza kugendana ari babiri imbere. Bagera muri Gishwati basize abandi umunota n'amasegonda 40. Barenze muri Gishwati, Mugisha Moise yongeye umuvuduko maze Tesfazi atangira gucika intege, arasigara. Mugisha akomeza kugenda wenyine. Tesfazio Nathanael wegukanye aka gace kakane ka Tour du Rwanda ka Rusizi Rubavu yahise afata n'umwambaro w'umuhondo cyangwa se maillot jaune. Ketman wo muri Afrika y'Epfo afata umwanya wa kabiri, naho umunyarwanda Mugisha Moise wa Skol afata umwanya wa gatatu. Ubwo basozaga batatu bari imbere baje banyongera ku muvuduko wo hejuru cyangwa se icyo bita split, ubwo bari bagiye kugera ku murongo. Tesfazio Nathanael yahise afata umwambaro w'umuhondo cyangwa se maillot jaune awambaye mugenzi we w'umunya Eritrea Hairu Binyam wari wambaye ku munsi w'ejo. Tesfazio Nathanael ku rutonde rusange arimo gukurikirwa ku mwanya wa kabiri n'umunyarwanda Mugisha Moise wa Skol Adrie Cycling Academy, aho ari kumurusha iminota 2 n'amasegonda 11 mbere yuko bazaguruka i Rubavu ejo berekeza i Musanze. Icyo ngusaba no gukomeza gukora subscribe, amakuru yo ni menshi.